they don't even have the decency on a gutuma messenger. Onoko agitu Yemoshie mama roto moy ya lihat ya mahe me ne jale ne mohon dari ini na ma kana wote pia shika kulia kana hiyo diri na kore dari da hefa pro Rational One stars. make it digital the same on to experience no such experience Nether kagera kwa ruthondeke
Tizona no syndrome. Nation entries na riu aya ni makora besha iria riu kate thutha urio yesterday maki capitation ushigata mageka fideria maretwa maniari thirikari yotikwe hakiri ate gata ronga ni kati video miro ya mwako na tama kemit ni maya na chief
Kirio gwiciria mundu no retirement hala bata wa kuruta wira ungi trilioni nya ona ti billion ni trilioni nya ndaigure mundu mwagika mathabu ma ciringi bilioni imwe riu ni trilioni imwe bilioni imwe akauga ati ungirutaga ciringi 100,000 oro muthenya 100,000 ati yaugire no urie na miaka 30 kana 60 kindu ta kiu uguo 100,000 oro muthenya. Now imagine 1,000 billion. Hey. Anyway, nitugugetera tukione uhoro ucio uria ugukorwo wikarite oro ngatheti-ini no oro uthio-ini wa ngatheti ino hari na rugano rungi rwa ati Gachagua ari na maundu maria araheana kuri aruna ake a mwena wa mung'ethaniro marita conditions kana maundu maria ararugamia ati no nginyagia makorwo makihingio ni mundu uria ukenda kura cia gicigo kia Mount Kenya. Ni ukumenya ati ni anireire ati ni agakorwo agitigirira ati ni arehe kura citanyihire milioni 8 iria agathie nacio metha-ini gukorwo akiaririria kana akigira metha-ini hindi ya negotiations. Riu agakiuga ati mundu uria ringi ugukienda gukorwo ni ekuheo kura icio kwi maundu maria abatie ni gukorwo akihingia. Na ndiui warora design iria Gachagua arahura nayo teti uramione hana atia nginyagia haria tukinyite. Well, fururi ni urakinyite handu ni urabataraga opposition leader. Tondu gwiciria we have to give credit where it's due. Gutire mundu hotete kunyita ithenya riu thaa ici gwa kahinda gaka ta Gachagua. Tondu aya angi ni mageretie, Kalonzo ni mageretie, Malo ni mageretie, othe ra mageretie ri ni uraiguaga he handu matigitie. No, you know, sometimes okay. Sometimes too much of something can be poisonous to do ariri. Ria tu kana reketuge masharti maigiri na kiria giothe everything like we are negotiating no kirimari. It beats the logic ya nationalism. Tondu gwiciria korwo Gachagua ni ari na advisor mwega haragerirwo hakinye handu a transition into a national leader o kahora, and he would have been a viable candidate. Tondu thaa ici he's reducing himself to a kingpin, to a regional kingpin, na arare na chance njega muno ya go convince Gen Z. Tondu Gen Z marenda mundu bold muno ukuhota go confront thirikari iria marona ni ramahatika, and he was that man, and he is still that man for the job. No riria twari horo wigie Mount Kenya na ni urikanaga he Gen Z wa muririe emwe na wa USA he kindu kingi uratoririe tiga siasa ici cia you know regional politics, because I think we need now to go beyond that. You know, already Mount Kenya ni itikirite ni arauta wira mwega, reke ndereti icenjie tuike riri riu ri bururi ri ukwenda kina niguo ukorwo ugi support candidate uria reke ari horo wigie bururi thaa ici gwiciria that would be a very good card na nigutuiga handu hega tuta Mount Kenya, because what is happening now, narrative ino ratindiko ya 41 against 1 ri he is enabling it, because if every single time you only talk about Mount Kenya ri ona tukenda kuruta wira ona okorwo ni acio twitaga you know cousins ri you know ona cousins maigo turari ohoro ya Mount Kenya ri ni makorigwa atiri tuingira thiriti ino na cousins aitwa Mount Kenya ri kari o maundu mao makuhingio. So ni tugerio ria riri tugutindika ndereti itu Mount Kenya without shouting. You know, yes, nituramenya no uria tari kuratuka Kenya Kwanza kwari na memorandum irio tutamenyire horo wacio. They sat down, they signed their MOUs na magithondeka thirikari. Let us not shout Mount Kenya every now and then. Nitugia atiri turenda utongoria hana nona reke twarie qualities cia tongoria aria turenda kuruta wira nao, but woko the Mount Kenya we can negotiate what is ours. All right. Hau ni hoto gukorwo tugikirira gaturumo ngatheti na guthurima ngatheti rucini ruru rwa umuthi, na ngucokerie ngatho muno Eston ni undu wa gukorwo wi hamwe na ithue na ihinda riu tugikoragwo twi hamwe nawe. Turenda turingire thiini wa gicunje gia gukorwo tukiaraniria na mweshimi wa Ngunjiri wa Mbugu niguo nake tukeigue meciria make. Turenda tukorwo tukemukira nginyagia gatuni ka muthenya wa umuthi
na wona twakiamukira gatuni ka muthenya umuthi na nie ngoro ngikuririkania uhoro wigie Stahili app, tondu Stahili app yukite gukuguna mwiroreri wa Kameme TV, na ni njikarite uguo ngikwirangaga matuko maingi, ngagikwira ati Stahili app yukite gukuguna na njira imwe kana njira iri ingi, na iraikara ikiurangaga umuthi ndiramenya ni atia kurathianga. No ikire oro haha ni ndamenyita. Stahili app wame download thiini wa thimu yaku mwiroreri wa Kameme TV ni uragia na kanya ga gukorwo kiheo iheo iria ciguguteithiriria iheo ta data bundles na kindu gitagwo cashback. Wa download Stahili app ugeka survey nini iria ukihetwo thiini wa thimu yo, ni survey ya ciuria nini, ciuria huthu, ciuria citari na uritu, na gutikire gweterera o warikia ciuria icio ro uguo ugagikorwo ati ni wamukira data bundles. Ninge kiria urabatara gwika ni ati wa download Stahili app ni ugwitio special code yo ugukorwo ukiandika Kameme TV, na hau no ugugikirirwo data bundles. Weka shopping ukaheo cashback oro hau no horo uyu uragukinyira tondu kwina unyitaniri munene wa endia indo mwanya matuka athondeki indo o ati wagura kindu ni urakiheo kiheo. Na riu ni ihinda riega mwiroreri wa Kameme TV ria gukorwo tukiamukira gatuni karia kuhaririirie na tukioyaga gatuni kau uguo kuringana na uria gakihana muthenya umuthi ni tugukorwo tukiamukira rugano rumwe rwa iria turakuhaririirie muthenya wa ira niguo tukorwo tukinyitania na mheshimiwa Ngojiri wa Wambugu, rugano rwigimainie na migomo ya arutani a university turia turakuhaririirie muthenya wa ira.